Ok, pozdrav svima, ovdje je Zekoslav Ogiša i danas nastavljamo tamo gdje smo stali u Resident Evil 7. Ako vam se sviđa ovaj serijal, like na video, share video, koment video i subscribe na kanal, a mi nastavljamo gdje smo stali. Znači stali smo ovdje, ova ovdje leži, znači ovdje smo pogledali ovu sliku, to je neka baba i neki 001, ali izgleda da mi moramo ići ovdje i da vidimo neke lutke. Ok, ovdje ima neka lutka. I ovdje isto ima neka lutka. Dobro, šta sad? Šta bi? Hi. Šta se to dešava? Joj, brat. Aj mi požurti. Nemoj iskočiti. Molim te. Aj, molim te. Dobro, daj da ja zatvorim ovo. Ok, ovo je telefon. Šta je ovo, laca? Guest house mapa. Jeste. Ljudi, ovo je mapa. Ok, idemo ovdje u kupatilo. Šta je ovo? First aid meds. Zašto mi to služi? Aha, kao health. Kao ono health da razum. Šta kuca? Kuca od tebe. I ja. Joj. Isuse, šta je ovo? Alo, što je usporila? Šta je ovo? Mija, jo, šta je ovo? Joj, jebimo ti, mami. Bjež od mene. Jo, jest ova jaka, čeče, ko bol. Bjež sa mene, bjež. Bježi. Resist. Brš. Bježi. Jao, fuck. Jao, venti sve. Venti sunce, ne. Bježi od mene. Bježi. O, sunce ti kapitalističko. Što sta vala, čoveče? Bjež. Štim ti. Čovječe, šta je ovo bilo? I can hear her. Ma koga bačuješ? I can feel her clawing her way back inside of me. Šta je bolan? Get out! Šta je s ovom čoveče? Leave me alone! Klebu dala. I've been bad. I deserve this. Gle ludeče ublas. Budale. Ko ovo budala? What the fuck? Šta? CTRL use first aid. Kao CTRL je da se ono healujem i tako to. Ko imam još jedan. Ok, šta sad trebamo raditi? Čekaj Mija. Kao ubla se, što bi ja morao čekati. Čekaj, stan. Aha, evo ga. Bježi, alo, kako je živa. O, sunce ti kalajsano. Šta? Šta ono? X. Pa, sjekira. Attack, napadaj. Bam. Bježi. Ubi. Bam! Sine moj, šta je ovo bilo? Sad je nokautirao i to ono. Bravo. Šta je, vataš? Vidiš da će da te zakolje. Ljudi, sad ono je momački, mrtva da kažem, momački. Izgledo. Mislim, šta sad? Hold out again. Šta je ono? Telefon? Ili ovaj ovdje? Jeste. Ajde vidimo ko je na telefonu i što je na telefonu. You really shouldn't have come here. Who's this? What the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Rekla nam je da možemo izaći kroz podrum. Znači odemo na podrum i izađemo. Ok, šta se čuje? Da nije ovdje. Joj, nemoj mi reći da je... Šta? Ustala? Aman, kako? Vidi ovo bolan, alo? Šta je ovo bolan? Kako je budala ustala? Još joj ovo zabio u slijepu očnicu, bože u slijepu u vrat.
Nema što je nisam uradio, i ona opet živa. Kako je spala na ovo super moć? I aj možda ovo možemo presiti s ovim. I da, vidite kako smo mi pametni. Bam. I otvori, šta? Fuse. To možemo staviti gore. Daj, brate. Moram polako da me ne primijeti. Ako je tu. Mamicu ti. Kako sam tako nestane fino? Ok, idemo mi se fino da stavimo ovaj fuse ovdje, jel? Jest. Tako je. Sad idemo gore na stepenice. Juj, daj, brate, šta? Šta se dešava? Što ono drži u ruci? Alo, što drži? Šta je ovo? Šta je ovo? Fuck. Bješ. Šta? Juj. Au, brate, aj vadi. Bježi. Pa joj, brate, šta mi uradiš, žena sopstvena. Vadi. Jao, šta je ono? Motorka, vadi motorka, majmune, motorka. Majko moja. Au, brate. Dobra, jel ovo trebalo? Čekaj, jel ovo misija, jel ovo ovako igrica? Brate, odrezala mi ruku. Jao, brate, ladno, vidi. Jao, bože. Mogu da uzme ruku? Ruka, jao, majko. Fuj. Čekaj, mogu ja ovo da izbrišem, pošto mogu. Ne treba mi ovaj kurac, okej, idemo gore. Jao, brate, šta mi uradi sopstvena žena. Okej, ljudi, ovo ćemo morati da sejvujemo. Inače ćemo da crknemo još 50 puta. Okej, ljudi, već je počelo, igrica je zanimljiva, ali brate dragi, lik je preživio. I šta sad ja, kako se ja štitim? Evo ga. Vrata. Šta je ovo? Handgun ammo. First aid med. Pištolj. Opa, sine, pištolj. Okay, fine. Pištolj, brati. Kako se štitim s jednom rukom, a? Okej. Aim i pucaj, dobro. Pucam, to znam kako pucam. Ok, imam još ovoga, ima li još neđe, pošto sam čitao na internetu o igrici da trebam, čekaj da skinem ovo, možda bude bilo, ne čekaj, nema ničega, čekaj možda ovdje, nema ničega, ajde vidimo ovdje ima li čega, šta je ovo, opa, imamo puno metaka ljudi. Ok, da se mi ipak pripremimo, idemo mi gore, jel tako? Šta? Pješ, silaz, fuck, mrš. Pješ, zatvori, to. Ajde, uđak, aj, jebim ti, aj. Puci glavu. Što niješ da umriješ? Umri. Jel crkla? Voliš me, a? Uš. Ljudi, šta je s ovom igricom? To nije normalno, pogledaj. I sad sigurno opet ustat. Fore. Ček da polijem ovo po sebi. Fore. Šta sad? Nemam misiju, jej. Nema misiju. Ko si sad bati, majmune? Ja, brat. Ne. Et. Zgazio me čovjek ko buba švab. Šta sad? Šivo, majko moja. Šta je sad? Gdje me vodi u kuću?
A, u ono bogatu, a, ovo je kao neki bogataš, ali izgleda da je neka psihopata. Ne izgleda na gest. Ljudi, čim je ovako početak igrice krenuo, šta će tek biti na kraju? Joj, majko moja. Biće ovo zanimljivo, ljudi. Come on. What? Don't you die on us now. You have work to do. Vidi, zašla mi ruku. Materic. Kakav je ono sat na ruci? Imam neki novi sat. Izgleda da mjeri kao ja sam dobro ili nisam. Aj, nije bitno. Dobro, šta je sad? Će čitav dan biti ekran crn. A, kao spava, izgleda. Jo, brate, šta je ovo? What? Ko su ovi bolan? Ove babe. Rise and shine, sleepyhead. It's time for Ova je baba supper. mrtva, sigurno. Who are all you people? Alo, šta je Where's ovo? Mia? Vidi ove budale. Isto ova meni jeziva, bože, sa čovjek kakav je. It's good. Pa zove ovaj mi. Bježi, bolan. Jao! Isuse! Auj! Ode mu ruka. Juhu, bježe od mene, bježe od mene. He got to have his supper. Šta? Come here, boy. Bježe od mene, bježe od mene s tim, bježe od mene, bježe od mene, bježe od mene. Šta je to? Not eating it, Jack. He's not eating Get it. the hell up, Marguerite! Eat it for him. Get the hell out of here! You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's son of a Huh? bitch. He's not eating it. He's not eating it. What the? Must be a very special feast. No, boy. Spustaj nož, druže, druže. Nemoj, nemoj, ne, 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 ne. Što je uradio debil? Jo, osjeku mi usta, fuj. Bože, kako ova igrica brutalna. Jo, stao kod oka i bu. Bet it's that cop again. Spasio me, Goddamn pig. spasio me policajac, ljudi. I'm coming back for you. Jo, nemoj, molim te. Joj, bože, šta je ovo? Šta sad? Aj, bježi, 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 aha, mogu, ajmo, opa. Ok, ljudi, imam prednost, imam dvije ruke. Če mi je onaj pištolj? Trebao sam imati pištolj. Nemam ništa, ma super. Dobro, ajde pretražimo oko, ja, fuj, brate, zatvori, molim te. Šta je ovo, herb? Dobro, herb. Ovdje imamo, šta je ovo? Čizmica? Evelyn, ko je Evelyn? Možda neka budala. Šta je ovo? Zaključano. Super. Ok, ljudi. Idemo da vidimo šta ima ovdje. Ovdje bukvalno nema ništa. Su novine. Ok, ova baba nije ipak mrtva, koliko vidim. Pomjera se. Još da, šta je ovo? Gdje sad? Gdje sad, brat? Zaključano s druge strane, super. Ok, trebam ići tamo. Buraz. 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 Jo, nemoj. Bjež. Jo. You just slip out with your pinnacle dog? Brate. Zatvore vrata. Gdje? Aj vam. Ju, ako me vidi, ljudi, ako me vidi, ja sam ga nadrao. Wait! Jo, ne? Bježi. Ethan! Ajmo. Where are you? Idemo tamo.
Jebilić. Ok, ajmo pored njega. You're wasting your time. Jo, pješ. Pješ. You came to the wrong house, boy. Ne. O, brate, šta sad, brate? Šta sad? Okej, šta sad? Evo mi noge, dobro. Šta sad? Se iscrpim, a? Šta je ovo? Ode ovo da popravim nogu. Jao bože, ajde, molim te, požuri, molim te. Jao, brate, ću da crknem. Jao. Šta? What the fuck? Evo ga. Ljudi, popravili smo nogu. Aj. Još. All right. Have Dobra. fun in there, boy. I'm gonna come back for you later. Jo, ljudi, šta nam lik uradi? Ok, ljudi, ovdje ću završim epizodu. Mi se vidimo u sljedećim epizodama. Ako želite više ovakvih epizoda, subscribe, share, like i koment. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi ove brutalne igrice. Vidimo se, ljudi. Ajde, čao.